من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Di mabisi di kota wende tabgudi ni sheitana ladnan singa di kalnga me ni wenna ma yura ar barke mbaw barke wende nenge taning di kalnga pogo nyen la dunia ne ma gubugun konsoba nyeme la lahre ne ma wolisin konsoba la de perde wendem pasa pere kudugo la de salle de nabiyam kenga tondu zusoba la de tawdo soba sinya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sahabse la purin demba la mabisi khasatan di zusoba la di karisamba sinya asayid sayirif usman madan haidar repurin disimbe kiwu ninga pugwa mabita se di famille kiwu ti kikanga labo bonde ti don loiri kiwu ti tonni me bon su wende datin zindi nsali di mabisi bumuni se sindo amana pogun ti tonni me pam yele sondu wennam nenge la de pam yolo sugo wennam nenge la bumuni se simane no lo era pogun wawami la tondi sindi kendatin welese ti de mabisi me fama pogun ya yolo sugo la comptaba la limba nzoise la de ratin goma puin ti wennam yen sakke ti wennam yela qur'an kasnga puin ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wennam yela qur'an kasnga puin yamba mumini namba bangetinye mam wende timmana no loira yamba zugu farida wala nabiyam namba sun lori mana bamba me zugu farida wala sinya farida yamba zugu totoa ni bonyingo tiya zoi mam wende when zoile no loire pourin la tengil tibon foyen tonre mbas ko myubu la fo bas ribo la fi yafu fu para fajiri wakate nta halwin windi luise ba no loire wan lori ti fo mana yen wennam tuntu wennam yingle wennam tuntu ma yingo bumbu kai fosin sunro sun to king manine esaye foyen tongo ya fufu pa no lo yepuwen no lo re walo ya ha yo bi la fo na yikin yeti na ndun yo yese foyen wa ya fu ribo la fi ya fu komyubu no lo yepuwen ba no lo ra lo gami wenna mo kitam ti wen joyce kenfo fo pa lebedin wa mani bunzenga no lo yepuwen no lo ra lo yepuwen sun to insam fo no lo re ayar kanga puin di kalinsa manamba goma wusugo apuin ti tondi sin datin di kapugun gom ya wala rakare ti rakare bange folinda simbe puin fotala filigidi ntara furogo ntoy man fo sin datte fo pa mi komie
la wẽnnaam yɛɛl yaa ra-kãare loy fo yen loya n pa rɩya la fo pa nu fo mi wa ta n bãngẽ tɩ kom zabdame m yen pa yũ koom zabdame n dɩk yibeoog n ta zabr zabdame wala talga yen wa fo nengẽ tɩ n bõosda tɩ f koma wakr kobga o be koma tusri tɩ n tʋg n manegm yelle tɩ kom n tarma wala zu-loeer n tarma ra-kãagrã tẽegdame nola wakate yẽ sẽn wa n dɩk fajiro sãn ta wẽnd loeengã n pa rẽ wã n bãngdame tɩ kom zabdame neda ninga sẽn wa n nengẽ n wa bõosã a yãkda a bũ-raadã n kõ wã bɩ fo bãng tɩ baa rẽ fãa tʋʋr bɩ a no-loeerã pʋgẽ ya rẽ la a salman yeeldo radiallahu taala anhu خطبنا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر من شعبان أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم فمن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم السلمان يا ونام تنتوبا صحابة بدر ين وان يلا قوم بوين ayalam tɩ saaba na kiugu sẽn wa n kolg kiibu la tʋm-tʋʋma wa n dʋk kutuba zugu na n kãndgmã biiso t'a togsa saasbã la a togs silaamba la a togs moẽmba tɩ yaa bãngẽ no-loeer ninga sẽn be sor n watẽ wã bãngẽ tɩ yaa kiugu wẽnnaam sẽn waoog kiugu ningõ ya ki-kãsenga ya zu-nuub yaafr kiugu ya wẽnnaam zoore kiugu la bãngẽ tɩ tʋʋma kẽeng n tʋmda a pʋgẽ a yembr ya kʋraana kareng tõe n karema a pʋgẽ bãngẽ tɩ dalaɛɛr tõe n karema a pʋgẽ bãngẽ tɩ naafɩl namba tõe n pʋʋsa pʋgẽ la wẽnnaam sẽn wa n nong n yɩɩda wẽnnaam sẽn wa n nong n yɩɩda la a rat n yɩɩda yaa neda ningo sẽn yãka ligdi n da mui boto wala man nyaka ligidi mpui talse nin su nan loya ko ba muy boto yela haya yamba mere ya song ya menga nolo ira pugui biya bange tituntuma yala mi sallallahu alaihi wa sallama neda wo neda sin wa tum kanga budu ti fu zunufu wennam ya fu da fu zunufu fo wa antum yelle ya yelle sin pa segmen nam rabo bifo bangati sa abana kiwula sin pila nu dare ba wata na adin bi so fa yela basun tum yum du pugun wa rigilin wannan min tawre azala mana woto sin pa segede azala mana woto sin segede to wannan yele ya azala yoro koy gami wat ni patwa ampa yum zenga yase azala tele ligidi la ligida nan sayami azagala tara panga la panga dan sayame biya banga tinya ofa tum kansa fa turo sabana kiugula sim pila nu ba watan digeli tum kansa fa wenna nin tawre ti tondi ken nolo repu nolo la sim pisila yopo idare ti babonde tu kudugo biya banga tira kanga ndare la wenna nigri kashe namba nede kan fa yeli zugu ratan yeli ti boy asin yele fo na yele talaga bifu bangti na yele talaga asin yele ti talaga ninga na yele ligiri soba bifu ngata yeme na yele ligiri soba asin yele ti talaga ningo ti nyawe soba yena nkiyeme bifu bangti na nkiyeme wenna am puta yela fan turo ay won ningi ka se namba kudugo dare bifu bangti yele sin na mane ba timamni fo zinti tom de ya shiri mosa mambe kwa fo beka bo yum da sin na singa wenna ma mana mamboy aske mam tiye limama mam ya mokasinga mam ya rakare mam ya talaga mam nan te venri bi mam ligida nan sayami bi wawre ninga simbe mam dugo wenam nan do ka yim zugo haya to ni fanzi ne yiri mosa haya get wende bi abanga ti tuma ninga fo sun doyan tum nolo ira pugi ti wenam suru mani fo ya fo sun dik fu ligido fu panga mpui fo ni mu'mini namba suka mpui fo ni silamba suka
silamba nisi fosi mi ti bamba patare ti fo na yol zibe nyingo to tuma yala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ti ne da wo furu paga ntal komba fo yaka wakri tusuri wala ma ko sunun ko paga ren tu ndaribo watiriri ti paga tu ndariba wa ti fo ne fu ko mazindindi ti wenna am suru na sinayi no ni fo sin delege fo komba la fu digilu paga ba ti fo bang ti zunu fu wenna am to en doku zunu fu zugu ba fo kenga maka ntugo man hejindu ba fo pusa mi haliti vidire wayi sabale wenna am pa sakden ndoko zunu fo zugu la bang ti fo sin yak fu ligido delege fo komba wenna am suru sinayi fo no ga ayak de zunu fo zugu gomda rata yetti boy gomda rata yele ti nyawa ye wenna ye mane ti fo mane yele som de fo para fo mane yele som de fo komba ti pa no loire bi bang ti no loire puin fo yandi ki fo pa ngam pui fo ni mu ni taba suka bi fo bang ti yele wenna am sunno yele ni ngi yiri yele fanturo renyingi di mabitaze di zoi taba kungo no loire puin di zoi taba kungo no loire puin di mane di manamba ni de banamba som no loire puin di sek namba la de kamsam namba la de moyemba di songoba no loire puin talsa simpato en loya ton ni sintara bidi pui di tarama bilifu ton di ni buyoko talsa suka ti bamba me pam loyba ndona loy songo foyan warike no loire ngesi ntugo ngesa basga bifu bangati no loire basga yen konti no loire menga resita ti bon tuntuma yalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ti nore wa loke wala mo kudugo vek mbewgo ti zakati fitri tri yanke zakati fitri ya boy bifu bangati nyore sinya more nya silama kilo yibla demi mui wala yamba tenga bumuninga basin dite ntoy maniye ribo nzemsi no lo kritina bafari bon de en wa gese mui la nana te de nyake 2 kilo et demi kilo yibla la puisuka nkontalese te tuntuma yele tie bange ti amba sun loy no lo ni nisi yamba sun loya no lo ra tugombe sara ni tenganga suka ngudi yamba zakatil fitira neda wo neda zakatil fitira wenna mi yemane ti fotara panga fotara tongo foto yam yise ti fo yem pasak nyak zakatil fitira fo no lo ra parudin kenga wendina nge fo no lo ra be sara ni tenganga suka ba halin ngudu yum di ninga fo sina wa nyak zakatil fitira babita se bifo bange mamni fo bange ti no lo re pugun wenna am sin datin yida ya di yolo sitaba la zo itaba nimbanga fo bange ti banga ti yere soma wenna am senya kurada karongo ya zikre namba manugo ya nafi namba pusugo la wenna am ra datin yida nimban zo isa no lo kra dare wala ma kudugo lodo bora na yela mi ti kwaram kurana wusugo wala ma depose nafi namba wusugo la ba to sina we ayela mi ya tuntu ma yele tondea ti nore lolo kura dare ya ti de yake zakatul fitre sinayila tondi ni sisin tara bidi ton talsa di fa la mendi dakanga dare ti tigri dare le suno dare tondi mumina mbasuka mpeto kurana kalanga pasumai mpeto zikre pasumai mpeto nafla me pasuma fato yemane la bumuninga panga sin yide la ayele som di yide biya bangatia fomasi nyaki yito ho relatun tuma wa yele sallallahu alaihi wa alihi wasallam te aljannatu mustaqatun ila 4 nafar atali alquran wa hafizul linsan wa mut'imul ji'an wa sa'imin fi shahr ramadan tuntuma yala mtiba arzena menga ya arzena rata neba nase la arzena kum dun data tibamba wa kinye puwi a pipi ya boy ya neda sin karam do qur'ana ayibin dinga ya neda sin toyan azilim de ran wege nede
as tabandinga yan neda wẽnnaam sẽn wa n kõ fo tõogo tɩ fo tar ligdi fo yɩra ra kãare warma fo ya kooda tɩ fo mi yen dɩkɩ wẽnnaam sẽn kõ fo wã yãk n pʋɩ fo ne muumd namba sʋka tɩ arzẽna tɩ ara tɩ bãmba rẽmba n paas bõn yɛsa la neb nins sẽn lote la mam goma bɩ bõe pʋgẽ bãmba ba naasã Qur'ana karamda sẽn wa n paam Qur'ana karamda sẽn na n paam yel-sõmd ningõ neda ninga sẽn tõog n zelemdɛ yẽ sẽn na n paam yel-sõmd ningõ neda ninga sẽn na n wa loy yẽma sẽn paam yel-sõmd ningõ tɩ neda ninga sẽn yãk n yɩ tɩ hõ tɩ yẽ me paamda yel-sõm kãngã dɩ la bɩ d bãngẽ tɩ nimaan zoeese wallahi a ya yelle a ya bũmb sẽn ya sõma tʋm-tʋʋma na Jibrila wẽnnaam sẽn wa n boole tʋm-tʋʋma saasa yopoe wã t'a kẽngã a na Jibril sẽn wa n sigda yaa ba tũ yã arzẽne pʋgẽ n ges arzẽne la ba yi beene yaa la b n tũ bugum pʋgẽ na n ges bugumã yɛla ba tʋga mikra kãar sẽn be bugumã pʋgẽ yẽ saga bugumã pʋgẽ la bõe maane wẽnnaam leba n yãk mɛlɛk nan ba yiib yaa tɩ bãmba tar kafik yaa n fibd rakãarã t'a be bugumã pʋgẽ bugumã tara yõobɔ la bãmba me fibdname tɩ bugumã pa tõe n yõog sõma ye tɩ ya neemã n kõ yẽ la tʋm-tʋʋmã na n sʋka Jibrila yaa yaoomã yelle ya bõe n be bugum pʋgẽ yaa tɩ wẽnnaam leb n yãk mɛlɛk namba yi yaa n kõ ba ka figsg yaa tɩ ba fibe sẽn na yɩla la bugumã la yõog sõma ye la a Jibrila yeele yaa tɩ ra kãn-kãngã ya kɩfrɛ a pa pʋʋse la a sẽn zĩndi dũniyã a maana yel-sõmdɛ a sõnga talsɛ a sõnga neb nins sẽn pa tare rapa ning sẽn wa n maan kaalem n bas ba pagba a gɛsa bãmba kiib bio a gɛsa bãmba a zoɛ neb nimbãanega la a zoɛ neb kũngõ yẽ ya yel-sõmdɛ la pa yɩ silaama ye yẽma ya bũn-zẽngã donc a sẽn pa yɩ silaama n kɩta bɩ bugumi la a yel-sõm maanegã n kɩtɛ tɩ wẽnnaam me yãk mɛlɛk namba yɩn kõ ka fiko tɩ ba fibde saam-biise gɛsa yella la fo yẽ ya silaama n pʋʋsdẽ la fo lot noorɛ la fo kẽng hejiindu n tʋm wẽnnaam sẽn dat fãa turo la fo leb n yɩ neda sẽn zot nimbãanega yaa fo na n wa yẽn kẽ bugumã tɩ bõe fo sẽn yolsd neb n ninso baa bãmba menga na n tʋg n yaal tɩ wẽnnaam taoor n yeele wẽnnaam fo kɩtame tɩ tõnd yɩ talsɛ la fo kõ yã tõnd ligdi wẽnnaam tõnd pa sos kob ye tõnd pa sos ko-yũud ye fo wa wẽnnaam n dɩlg tõndo ne yã wã fãa turo la alla la sababa a zagla la sababa ma biyo bɩ fo bãng yaa tɩ fo tara yolsg wɛ yolsg sẽn ya sõma rẽ yĩngõ fo yen ya silaama parce que de wels goma tʋm-tʋʋma wa ya yeele a hadis namba pʋgẽ salawatul khamsu wa jum'ati ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan wal hajj ila al-hajj mukaffiratu sayi'ati mashtuniba al-kaba'ir ayela men wakata nuwo pʋʋsgo la zuma ne zumo ndik noloyre wa wẽ noloyre yẽ yʋʋmdɛ ndik hejiindu wa wẽ hejiindu yẽ yʋʋmdɛ t'a sat zu-nuuf namba fãa tʋro la pa zu-nuuf sũn yã zu-nuuf bɛdɛ zu-nuuf bɛdɛ ya bõe wẽn-kɩɩsgo zu-nuuf bɛdɛ ya bõe yoobo zu-nuuf bɛdɛ ya bõe wagdem zu-nuuf bɛdɛ ya bõe ya fo sẽn dɩ tɩ haram bɩ fo bãng n ma biyo pa silaam kãngã la mam sẽn gomda dɛ n gomda ne silaamã sẽn zot wẽndɛ la a zote adem-biyo n kẽ adem-biye gas pʋgẽ yẽ ba la ba boond tɩ mo-sõnga yẽ la ba boond tɩ silaam sõnga ya wẽnnaam tʋm-tʋʋmã yeele dɛ pa maam yeele bãmb walsa fãa wĩneg ya parce que pɛdbã n zĩ bãmba tʋmda yel-beedo la ba tʋmd yɛla sẽn pa sakdɛ ba yãn tʋm yẽ n sa-mosã wala noloyre yen wa bãmba rɩkda mu-yã n pʋta n dɩkd ligd n pʋta haya tɩ moẽ bãmb yetẽ tɩ fo ye maan yã wẽ zu-nuufã fãa satame baa fo kʋya fo ma zu-nuufã satame baa fo yoya zu-nuufã satame noloyre
ni yobo no loire ya kidga yobo pukun biya bangtine tiri ratin ku gomda koyga ndiki ya on ludu du gomda tiri bange ti wonna mi rati du soma no loire pukun la sindat neda yida ya neda sintal zu songo la tumde ringo yawa ye la pipi wonna yidi songada leer na mbayinga di pato ngom wusuye la de nam bon sa yafa dima bise nenge ti tabure ya tabure tonde ya di modga mbale nzindi ngom ti tuntuma yalam ti hubul watal minal iman de ninga sin war nonga a bayiri yema ya silamdo ren kite tonde me wa faw goma nkoya dingo di bons de yafa la de pousse de mo kasnya ne de ninga sin yi sababu rundo ti mam nanzin ngom ti mam bi se fana wu mam goma duniya pugun ya Ased Sherif Ousmane Madana Haidara de pousse de la de côte wende to wanda am kon yo woko la kon sindate asindati bum duniya bumbu wo bumbu duniya pugun be wanda am kon asin zotifa be wanda am ligin zane na akarimbi se fanturo la silamba la moyemba fanturo wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان السنة دي